predsjednik i aktualni šef oporbene Socijaldemokratske unije Makedonije Branko Crvenkovski. Gospodin Crvenkovski je na Skype vezi sa Skopljem. Dobra večer, dobrodošli u Dnevnik. Dobro večer, dobro snašao. Gospodine Crvenkovski, nemile scene iz makedonskog parlamenta obišle su svijet. Tko je kriv za sukob? Pa odmah direktno vam kažem, kriva je vlast i vladajuća većina koja je odlučila suprotno Ustavu, suprotno zakonu o radu parlamenta i suprotno poslovniku za rad parlamenta na silu da donese budžet onemogućavajući opoziciju da obrazloži svoje amandmane. I naravno to nije bilo sve. Ono što je još gore da je juče vlast, znači vlada, odlučila koristeći policijsko nasilje da bukvalno pretuče i izbaci iz parlamenta poslanike opozicije. Ja mislim da je to verovatno presedan u evropskim i svjetskim razmjerama. I još samo jednu rečenicu, da bi ostvarili taj svoj cilj, prethodno su odlučili da također policijskom intervencijom i nasiljem izbace prethodno i predstavnike medije, znači novinare, kako bi pokušali da to sakriju od javnosti. Naravno u današnjim okolnostima to već nije moguće, tako da, kao što ste i vi rekli, te nemile scene su obišle ceo svet. Kako je danas u Skoplju? Večeras je bilo prosvjeda? Jeste, bilo je večeras, ne samo u Skoplju i širom Makedonije, u sve veće gradove. Znači opozicija je odlučila da nastavi svoje aktivnosti na ulici iz jednostavnog razloga, kad je već nemoguće na demokratski način da se borimo u institucijama sistema, pre svega u parlamentu, onda je i ulična demokratija sredstvo koje nama jedino preostaje. Tako da večeras u sve gradove širom Makedonije opozicija je blokirala ključne saobraćajnice, tako će biti u nekoliko narednih dana, a kako će se već stvari razvijati dalje, vidjet ćemo u ovom periodu, prave se analize i prave se planovi. Međutim, nisu samo zastupnici oporbe na ulici. Jučer su prosvjednici pred Sobranjem prosvjedovali protiv oporbe. Kako gledate na tu makedonsku specifičnost? Ko je u stvari na ulici? Oporba ili protivnici oporbe? Pa ja na to gledam kao na nešto što nije normalno. Ja do sad nisam čuo da negdje, bilo gdje u svetu, vlast organizira proteste protiv opozicije. To nije bilo prvi put juče, to je jedna praksa koja je ova aktualna vlast u Makedoniji uspostavila u niz godina unatrag. Znači uvek kad želi da se defokusira javnost ili da se prebaci odgovornost na opoziciju, iako su oni već 7. godinu na vlasti u Makedoniji, oni organiziraju proteste protiv opozicije. U stvari radi se o jednom metodu koji je, koliko se ja sjećam, samo Milošević na ovim prostorima primjenjivao, a to je da se huška, da se suprotstavi narod narodu i da se na taj način u stvari stvara jedna zla krv koja nažalost imat će posljedice u dugi niz godina u budućnosti. Međutim, predsjednik države, aktualni parlamenta tvrde da ste sukob izrežirali vi, neki čak tvrde da je ovo bio pokušaj političkog puča. Kako odgovarate na ovako teške optužbe? Pa puč se jučer desio, međutim to nije bio naš cilj i nije bio puč planiran od naše strane. Potpuno suprotno, puč je izvela vladajuća garnitura, znači sama vlast, vlada i vladajuća većina, jer su oni prekršili Ustav i zakon i sve principe pravne države u Makedoniji i mogu nažalost da konstatiram da od jučer Makedonija više nije parlamentarna demokratija nego partijsko-policijska država. Evo i konačno vaša ključna optužba je populizam vlasti, nemar prema državnim financijama. Bojite li se grčkog scenarija? Pa da, ja kažem, ovih dana u nekoliko navrata sam izjavio kamo sreće da je u Grčkoj pre jedno 10 godina bila opozicija koja bi na ovaj način reagovala, možda se ne bi desilo ova aktualna situacija u Grčkoj. Znači ono što je bio naš osnovni zahtev bio je da se Makedonija više dopunski ne opterećuje novim kreditima iz inostranstva, jer u strukturi budžeta postoje zaista veliki niz neproduktivnih troškova i da se jednostavno ta potreba da se uzimaju krediti izvana može rešiti na taj način što će sama vlast više krediti. Gospodine Crvenkovski, hvala na ovom razgovoru za Treći dnevnik. Hvala i vama. Egipat polako klizi iz sekularnosti.